Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon sa ikaw, Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghang higayon nga si Jesus nag-ingon, pagtukaw kamo aron dili mo madala sa dautan. Kanisad si San Pedro mismo sa iyasang sulat, naasa ni siya sulat 1 Peter chapter chapter 4 ba to? Chapter 5 ba? Nga niingon sad siya, ang atong kaaway ang yawa murag leon nga nagmove nga nagtuyok-tuyok nangita og iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Nangana siya. Og tingali nasuwat ni San Pedro tungod sa iyang experience. Kini ang atong ebanghelyo karon nagpakita nga bisan pa si San Pedro or si Pedro, Simon man ang iyangan sa una, nga gitugahan, gigasahan sa amahan sa usa ka kaalam nga wa ihatag sa laing mga apostoles nga mao ang pag-ila ni Kristo nga mao ang Mesiyas ug buhi nga Dios, mayawaan ra di ay gyapon. Mayawaan ra gyud. Labaw na tingali mo diha. Wa pa mo yawa Ha? Kanus aman ta mayawaan. Organi nganlan kita Ginoo yawa. Satanas. Nganlan kita niyag Satanas. Tanawa si San Pedro. San Pedro naman ni siya karon. Pero niabot yung punto nga ginganlan gid siya
ni Kristo og pahawa Satanas, giingnan gid siya. Di wa na siya moingon nga pahawa Simon or pahawa Pedro. Ang iyang gingan pahawa Satanas. Kanus man na nahitabo nga nakuha gid siya sa yawa si Pedro. Amo kibaw? Nahadlok siyang mamatay si Kristo. Kining kahadlok nato nga mamatay. Hadlok gani kang mamatay. Bantay-bantay diha. Mayawaan gyud ka. Nya kamo, di mo mahadlok matay. Ingna na imong tupad ko no be na hadlok ka mamatay. Ingna, tupad ni way na hadlok ka mamatay. Musunod mo ni nang solidad. Sawan. Mingon gani ko, simbako pa dire. Yawa na ka. Bitaw. Nga naman, kay ang yawa mo'y tag-iyas kamatayon. Ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Ang iyang ihatag kinabuhi, ang ihatag sa yawa kamatayon. Unya kay ang yawa aron mahalin ang iyang kamatayon. Mahalin ba? Iyat ang hadlokon sa kamatayon. Kay kung mahadlok na gud ka, kana bang mahadlok ka sa usa ka tawo or mahadlok ka sa usa ka sitwasyon, mao na man ay musod sa imong hunahuna. Kabantay mo na maglagot ka sa imong bana kay nangabit. Tanawa, di ba, ang imong hunahuna, ang imong bana, kada lakaw, hain na sa katong panuway, hain na sa katong buang-buang. Tunda tingito siyang kabit da, tunda to siyang kabit. Mura bag mahimo siyang buhi, diha nimo, tanawa ng mahadlo ka mamatay, di ba? Hasta tanan nimong buhaton, adi lang ko anak kay mamatay niya ko, adi lang ko anak kay mamatay niya ko. Pirmi ang kamatayon sikat sa imong hunahuna, pero wa ka mahadlok, malimtan mo na nimo. Malimtan oy. Mo na karon hadlok gani kang mamatay, nakuha na kasyawa pasabot ang yawa na maoy ni as imong hunahuna. Mo na kanang kahadlok iya ginasyawa, presensya ginasyawa ang kahadlok. Bisag unsang klasihas kahadlok dinhis kalibutan, maunay presensya siyawa. Na siya. Mas ba kuno pangutana imong tupad ina giyawaan na ka? Ina giyawaan na ka, may isa, uy, ginuong ni anak ko, so ito yawa ko taon. Congratulations. Pasabot din, agin na siya mahadlok. Di siya mahadlok na masunog ilang balay, di siya mahadlok na makubid ang iya mga mahal sa kinabuhi, di siya mahadlok na kanaganing masakit siya cancer, di na siya mahadlok na maglinog karon, niya malusnoan taning ni ang building. Wala gina siya. Pasabot, relax. Mo na ingos Kristo. Nya unsa man ni ang kahadlok, gitawag ni siya ni Kristo og huna-huna nga tawhanon. Matud pa niya diri, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kana bang atong mindset, ang atong mindset Dios non ba or tawhanon? Tawhanon gani puno kas kabalaka o kahadlok, babag ka sa daan padong sa langit. Dios non gani relax sa gyud kayo. Tanawa sa unang pagbasa, purting lagutas Ginoo, naapil og kalagot sa Ginoo si Moises og si Aaron. Nga naman, kay si Moises og si Aaron nakuha sad sa yawa atong gutlua. Unsa may pagkuha, ang mga tao nagreklamo kay wa na sila tubig. Katugos Miriam, di ba namatay, gihisgutan man namatay si Miriam. Mautoy gadas bato si Miriam. Nato siya bato nga gida nga siya ra gid atoy gitagaas Ginoo nga adto motubod ang tubig. So bisag asa sila maglakaw, si Miriam mo'y nagdag tubig. Gusto gani sila nga manginom, ibutang ra tong Miriam tubig, sige gagas ang bato, tubig. Moto manginom sila ato. Awa di mo kibaw na. Masag mo basa-basa ang Bible. Pagkamatay na, di naman mo tubod ang tubig kay si Miriam man mo'y nagdahato, di nahubas ang tubig, ni yaw-yaw ng mga tao. Paglubong ni Miriam, nawa naman sa tong tubig, wa may laing kuan ang Ginoo gi tagaan, purtig lagutas mga tao. Mauna ni, mga matay na sad ni ani. Yaw-yaw na sad sila. Kay tubig importante biya kay tubig nya desierto, unsaon nimo ana? Tingali tungas adlaw wa mo'y tubig, purti ng ugaha. Yaw-yaw sila maayo pag humaglubong ni Miriam. Ingon ni Moses, unsaon man ninamo? Ang advice sa Ginoo, insa kita ka ng bato dias gawas,
Kaya sa tulda nila na may bato tos gawas, ingon siya nga, sultihi ang bato nga mugawas og tubig. Nya, dad-an ang imong sungkod, nya sultihi ang bato. Ang gingos Ginoo, sultihi ang bato, dili bunalan. Sa kalagot ni Moises mga tao, isa, masama mo, kamong mga masupilon, gatuo mo, di mo tagaas Ginoo og tubig. Niray, hapak ko niya kaduha, ingong Ginoo, naapil ka, kay wa ko nimo balaana. Ninggawas gihapon ang tubig, pero ang Ginoo naglagot. Kaya nga naman, kadto daing bato, mao dayto ang Ginoo. Gipuspusan man hinuon ni Moises sa iyang sungkod. Di ba ang Ginoo ni ingon mas Kristo, I am the fountain of living water. Di ba? So ang Ginoo, tuburan sa nas tubig, gipuspusan man noon. Wa na mahinon balaana sa ni Moises ang Ginoo mo tong niingon siya diri, kay wa ko ninyo balaana, maapil mo kamatay aning mga tawhana. Di na mo kamong duha ang magdaan nila ngadto sa promised land. Muna si Moises, wa gini siya kaabot sa promised land. Naglantaw ra ni siya, gipatay siya sa Ginoo didto. Ang nidana, ang iyan ng assistant si Joshua, mo na nidaan ngadto tabuk sa Jordan. Wag yapon mo kay bawa na. Amo lagi kay di man gyapon mo basa. Nya unsa may relevance sa atong kinabuhi? Kana bitang dili nato balaanon ang Ginoo. Daghan kay okasyon sa atong kinabuhi nga atong dagmalan ang Ginoo. Panalitan, kanang taong gibunyagan, ighumag bunyag, unsa naman na siya? Kusga. Ha? Kristiyanos, wag gid mo kay baw. Anak sa Dios, inighumag bunyag, anak na nas Ginoo. Wa di mo kay baw ana. Awa gid mo kibaw, mao bitang bunyagan dayon ang bata bisan pag bag-o pa lang na tao, as soon as possible bunyagan dayon kay maunay makapahimo niyang anak sa Dios. Kamo na bunyagan na mo. Kinsay wa mabunyagi taas ang kamot. Oh, mga anak na ta sa Dios. Karon kun imong kusion ang imong anak, kinsay imong gikusi? Anak sa Dios, ang Dios mismo. Wa nimo balaana ang lawas sa Dios nga mao ang imong anak. Kung imo nang singhagan ang imong bana, kinsa may imong gisinghagan? Ha? Tubag ang Dios. Kung imong libakon ang pari, kinsa may imong gilibak? Ang Dios. Kung hikapon sa pari ang madri, kinsa may gihikap? Nihikap sa Diyos kay manguros iguman. Mao na, kung ang imong lawas gamito na nimo sa pagpakasala, ikaw mismo wa mo respeto sa Ginoo nga naas imong lawas, nga nagpuyo sa imong lawas, labi na gyud sige kag kalawat, nya imo lang yapong himuon ang imong lawas nga agent of sin. Mao bitaw na nga makasa kita kung ang atong lawas gamito nato sa pagpakasala, pagpangawat, kanang pagtipon-tipon, premarital sex, kanang porn, kanang naang pamakak, panglibak, panaot, panagmal, kanang puyo-puyo sa lalaki o sa babae, na unay laki, unay babae. Mga paggamit ba nas lawas nga sala? Respetui, balaana ang imong lawas. Ayaw supak-supak ka ang Ginoo, pinagis imong lawas. Nakita mga buangon kita sa tanan, mingon din ta, musabot rang Ginoo, oy, musabot ra. Hay may imong gigamit, huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios. Naron diha. Og tao gani, mingon juga, musabot rang Ginoo, musabot ra, oy, musabot ra gyud as father. Ako na mas father ko di kasabot god. Sige gwali, mura sa na siya unsada, mura sa na siya perfect. Ako, di man jud ko perfect. Pero nga kung gisulti na ko ang perfect. Appeal sa ko ani. Nganom day. Kamura day mo yung gustong sala nga lami man sa. Pero lagi makapa-impierno. Sao man gyud. Ato nang ako nang i-deny. Ug ako ma-impierno sa ko tungod sa akong pagpakasala. Oh, kita ta didto. Kita kits. Kamong sigig simba dinhi adto ra tas impierno magkita. Sugot mo. Ha?
Kamong sige rog simba, apil na mo dias online, sugot mo ato ta magkita sa impyerno ikamatay na to. Ayaw oy, ato tas langit magkita, mo nasugod karon balaano nato ang lawas sa tao labi na gyud gibunyagan. Kay mismo gani ang bato nga giisip ni Kristo na sa Ginoo nga representative sa iyang presensya, nasuko man gay siya nga wa balaana ni Moises. Nasuko man gay siya, bato ra gyud to. Unsa naka ang tao nga gihimo gyud sa iyang larawan og kasamahan. Una siya bantay-bantay gyud mo. Ay na gyud mo panglibak. Ini kun ako ay mang aksyon ta kag panglibak. Ay ang Ginoo akong gilibak. Ana, ig-aksyon nimo buhat ayay sala man gid ni. Ako na sa ding balaanon akong mga kamot, akong hunahuna, akong mata. Nigtan-aw nimo anang porn. Ayay sala man gid ni. Last na lang gid ni Lord. Buangon tayo. Muna, di ta mo compromise ha. Timan kada na to buhat og sala, kada na to huna-huna, nahimo natang satanas sa mata sa Ginoo. Anang gutloa, nahimo gid tang satanas. Nya ingno na tas Ginoo pahawa satanas. Kakuyaw og nagwali koron diri nya sa matas Ginoo di ay satanas na di ay ko. Na ang akong kasing-kasing karon ako na lang say check up naam sa ko'y sala moingon sa koron Lord hunongon ko na ni ngayon ikaog ba sorry Lord wa gid ay hunonga. Away na lang na magbasol basin pa sa sunod maka kuan na gyud ba maka maintain di ba? Oy kita magsigig kahadlok hasta gud ang atong pagampo hinungdan kahadlok magampo ko kay sus Ginoo itaw sus Ginoo ana ayaw oy nagda ka sa yawanon huna-huna nya muduol ka sa Ginoo mura kag buang nganong kahadlok may imong dados Ginoo gugma og pagtuo mo'y dad-a ngadto sa Ginoo dili nang fear kay iya na siyawa. Kadaghan din magpabindisyon anang asin, magpabindisyon anang oil, magpabindisyon anang tubig nako para unsa man ni. Padir na mo gumikahibudngan sa among balay padir nya amo lang ning sablig-sabligan mawa man sad padir. Nako amo ba? Unsa may inyong gatok mo dani kahadlok o pagtuo? Isa ay pagtuo padir nako og di ko ni blessingon. Ayaw sad padir blessing sad padir nako nahadlok dai mo. Adi nako blessingan. Kisay blessingan. Ikay akong blessingan aron mo gawas nang yawa diha nimo. So nya kanang asin pa rin isablig ko nimo. Ay gusto ka kang mawa ang yawa na nga diha nimong yawa wa man na das imong palibot naani mo kanang imong hunahuna na giyawaan sabligig asin bubuyan ang lana nga usa ka galon nga yang gidab mantika ra bag na ay bobo dia na tog mawa bang yawa ug di gay mawa perti gid nimong yawa. Bisag asa pa ka maglakaw-lakaw bisan pag adto pa kasuod sa aning dormitoryo bas mga madre ba nang sulanas mga mungha huli man jud kay nastanan bisan pa dito kuyawan lang gyapon ka kadaghang mga madre nagdepresyon suod silang monasteryo nato paportig yung yawaan so dito ano man di alagi ng yawa nato huna anhi siya musod sa huna mo kinay sugod nga karon sa may inyong gihuna-huna nga taas na kay akong humili sige muundang nako nanindog ta